Sanibonani uSjava Jama Indlalifa mafutha emfeni bafazi bemphiya bethu ngisuka kaSibindi kanivelo kaSibindi inkihla amasemeshi intombi zaseZimbabwe ziyamthanda ngoba ephethe ishumi lo nibingelelayo ke uSjava Indlalifa ngumculi wakhona la endaweni ke abaningi bayangazi ngizothanda nje ukubonga ukuthi usuku lanamhlanje seluze lafika nani nikhona la endlini njoba nikhona ke hayi ukuthi nje nizele kodwa ke inina enikhethele ingoma ezobe iculwa namhlanje kungani ke senze umcimbi ofana nalona ingoba sabona ukuthi abantu abaningi bahlale bekhala masinomcimbi ukuthi hayi mina yami ingoma iculwanga yami ingoma iculwanga hayi mina bengizele le ngoma sasihlala phansi ke nethimba sabona ukuthi yini singayenza ukuze abantu babe involved sikwazi ukuthi masicula le ngoma esobe sicula sazi sibe neshow ukuthi ingoma ezikhethwe yibo kanti futhi ingoma abayifunayo abakenze ukuthi ngicula ingoma mina kanti akusingoma wona oyifunayo nangempela ke seza nalo ke uhlelo lo lokuthiwa i-request show lesijava request show whereby ingoma ikhethwa yinina abathandi bomculo so ke nje wasihlangene namhlanje ke so celebrate lokho sizobuka ukuthi izohamba kanjani usuku namhlanje umbuzo omkhulu ukuthi yipi ingoma ezoba number 1 sitheke sesikhiphile zonke ingoma sayisithi abantu abavote ukuze umuntu abe nezwi angathi kusasa ubanjwe ngophondo hayi mina bengifuna le hayi mina bengifuna le nangempela ke navota sayisafika kuyo ke top 15 ingoma ke sobe sicula namhlanje zo 15 so 15 siyaku number 1 umbuzo omkhulu ukuthi yipi ingoma ezodla umhlanganiso namhlanje ibe number 1 so siyabonga kakhulu enjoy and I hope konke kuzokwenza namhlanje uzonijabulisa.